Yo, namire pokmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yolngu Radio COVID update, 5th November 21. Yo, important news update when ya warpam go Yolngu mala Darwin go ka Catherine area. Wanga indiramo Darwin go ka Catherine go COVID-19 mirangai ka marche. Ka reading ngaye belen guru pana nanokin gal ngai flatmate kalja. Ka diangun bala ka marman Yolngu COVID-19 ready mir. Ka COVID-19 ya ready dual bile Darwin ka Catherine yan. Baingu COVID-19 ready anam lengur o ripongor mala community ngur. Ka diangun room do ka baranga unlimurto room dalgun maltun. Margato Yolngu safe kanina. Ngurungun ngarato ka rules room lakaram. Ka bingorin ngarato bulo dao numalangoropan diramu nguruki nguni COVID-19 miriu dawo. Being on Friday morning, 5th November, nguni ngator, yurta rules marang dawin go ka Catherine go. Ka dual malang nguni rules cha, ka marjin do nguni rules cha, ka 3 days ko. Nguni dinyan bele midnight Sunday, munawo. Dual mala rules nguni dawin go, Palmerston go, ka rural area, ka Litchfield go. Ka wiripu malang nguni area gal ki dawin. Yolngu malangoni Greater Darwin ka Darwin rural area ngor lock out ngor na numan delidin. Tuan jangai mele nguli ni Darwin area ngor kanina kani bili jakin maram mas numa toka gorokam nguni numa tuwanga ngor jaka dawadartun. Ka jamal jawara numa toka marichi ka shop jamala kanal jangula yur mas ja numa toka gorokam yan. Nguli numa to dartun wanga ngor nakon shop ngay to shop jama mere o bli chumando ban ngang ton numalain wana numa mara na yakin ngoke radio kanuma to mil goropan proof na kon certificate or letter ngoni to kamil lakar ngoni ni marma yakin already marangal kanguli ni down area ngor kani bay ngoyan mara na COVID-19 yakin wa ngor yan ni to kanina taradanian ka Sunday tito warpam Yolngu malango ni yakin mreo lockdown ngor numan do kanina 3 days ko. Tuan ja maili numato 5 reason go yan ga dawartun wanga ngor. Katual malango ni reason ja. 1. Medical treatment ko numato dawartun o clinical. O need to test COVID-19 go maram o jakin go nito mara na raw dawartun wanga ngor. 2. Nito dawartun ulo ni kayo alkjal ngataw bayem go kamirikin ko. 3. Jamal jawara ini to kamaricing ulo ni sensual work kan na kun health work ka. O shop jama mire. 4. Dawartun wara ini to ka exercise kun yuro 1 hour yan. Yuro gumur galkin na kun nukin galwangangor. Ito dawartun ya exercise kun. Yakani lao nito dawartun kunarayon wanga more than 5 kilometers ko. Ka wanga yan nito Yolngu ngaray man nungo malto na raw ja. Ka 5 ja, nito dartun wanga ngor. Ngulito jalte Yolngu nungo konga yun na raw. Wotong ni Yolngu ngula ririktun, ka walal nungo jal konga yun na raw. Ka guru kam nito ka mas ja. Nguli nito wanga ngor ja dartun. 12 rules dawan go ka Catherine go. Ka rules ya to ka doal marchi kayan bilis Sunday to ngayatul. Tiangon bala Catherine bu mala Yolngu to Catherine na yan nina. Ka Darwin bu mala Darwin ngur na yan to kanina. Ka dawartun ya to ka Yolngu mala ngunur na yan mala nguni wala marma miro jakin COVID-19 go maram. Yolngu mala nguni na kon sensual workers ya dal bala nya na kon shop jama mir, ka white pill jama mir, ka dokta ya pala nya mala. Wala lawin na yan to ka na kon Darwin area ngur ya dawartun. Nakot burtun rongir mikin lil. Kadwan je next ja ngarato lakaram nguni nano kalangawi dao bolo numalang diramo nguni COVID-19 mireo. Yakali murmaringi wanang ngay COVID-19 maram. Dial bilian ngay kanina entingor. Payango ngay inding ruang ang rongi. Wanja maili dial banyian ngay riri maram. Yuri yakali mur barak maringi. Michael ganay yako ya malawanga nguni wana wachen ngai kanguni diramo rire mir marche. If nguni balanya miri numa onni rambangi nguni di Yolngu
Nguna la chendi nguni wana chen ngai marji. Nguli ni kamar dumbal yun diak exposure sites korom go. Exposure site jadwal kawanga nguni nguna la chendi kawanga kurungai nguni di COVID-19 minira mo marji. Need to ring him up 1-800-490-484 lil umarchi website lil kanango coronavirus.nt.gov.au. Tiangun balangara to yako mwana mala exposure sites. Exposure sites ya mukadwal nguni wanga nguni nguna la cedinga ka nguni diramo COVID-19 min marji. Katwal mala nguni list ja wanga mala Monsoon Night Club, Darwin Donja, ka Friday, October 29 from 10:55 p.m. Nguni ngay dola diramo. Ka Equinox Fishing Charter, Sunday, October 31st, Bingor, 6 a.m. kabala 2 p.m. Catherine Woolworths, Monday, November 1st, 6:30 kabala 6:50 lil. Milmitpa. Catherine Club, Monday, November 1st, 5 p.m. to 6 p.m. Dual malanguni area malawa nguni ngay kanguni di kurul yun balanyamiri. Nguli ni balanyamiri nguni li ngurungi walu important ya ni to safe kunamir kawri purur na malayolungun na kun test ni to maram kabalawa ngangul na kanina. Kanguli ni balanyamiri nguni li di wangangul malawalu ring him up na 1-800-490-484 lil. Umarchi website lil coronavirus.nt.gov.au lil. Maraka dito bulo daw maram natyan nito. COVID test ya dito maram ngoli nito da kaya nga namir tara meri dito ngal parin nito ka dry jawar yun nito ka da kaya nga namir ka ngir nito ka kabungan mala nito ka bayi ngunuman ka ngattaw da kay to utri nongo ka ngaya ngumrutir dito ngattaw marmrutir ka ubur en nito ka da kay nga namir ka ridik to nito toli dingo ni nakon nito balanya ita kay nga namir nito testing go COVID-19 go clinical mariki COVID-19 test marang yuriakan tu yana idi clinical ya mariki nganja ring him up nito number dual 1-800-490-484 tuan yang ay number warpam ito ka yulong bola ring him up naman ka yulong dual NT ninna ka Darwin ka Anamlan ka wana minni ka ngula ninna pipali ito ka number ring him up ngul ka jaltin matun na kun nguni test kun jaltin maranaraw ka tual nguni number 1-800-490-484 tuan na ngayon nguni important walo ngay to warpap to yulong COVID-19 vaccination maram ka tual nguni vaccination ngay manmak ka ngurong dukar kalmum do kayulngun limurun ping or reading do ka kalmum protect limurun korto miring limurung kalondo miringun wala lain ka community tipong reading or COVID-19 or kangulin ka na nguni jaltir ka vaccination gun marchi ka local clinical nokal kabalanya Yo, thank you naman ko. Buturit yun daw. Tambal Yolngu Radio li.